shibun di piparlok baju kursan yang i malakapol mentang idon bat iwe actress ibalapau ha bat ide i Sherilyn bat iwe madu iba long producer trong film Rebi kaban Sami Notion Habitu Cinema Hall sapa wan banyak kursan lem yak ni ka film ko anasol badang permi mentah bat ya ka Bangkong hi kwa banyak ka cing ka kelteng mo dasi bon nangi palatip Kakating jangan kediri sharing kamu. Tiang awal ini dan support dia ini kapten itu announcer no. Tingkat producer dan film writing. Pipat madu. Kakating jangan kediri wan subang kungrum. Ngadi producer juga film writing kaba insani bangin supply untuk senang ini. Nanti pi mentak si mi pi huan pila ada empet ne. Bila ada pantai. Tekalong kumno. Itu lah kadang bisnes muda, kadang shibun bisnes apa plantek ya punya background bisnes lagi. Besar suka pandai senang bang ini di Prabaya film di Nusnafilm terkepat di banyak orang dan Island kajian persian ya ketika film ko anasor dekat imtan. Tadon kiwe-kiwe ki film kiba pin sapen mi no mentau sinem ne kemana? Kita di sampai dah lakukan film kalau peluang dunia produksi. Pipan? Dan kita juga tengah-tengah itu ready kalau nak sedang nonton tong ini. Oh, pen mi nongkong. The all the best mah. Pirusis, pidang don ka film ke bampat depan shoot. Dan bon. The all the best. Kublai shibun ya kepo bakal dol mah.